Syukru semangat rahmatmu ble-ble siju alam hati lupi alam dada. Oh seput urota kalon lagi haya bukoli di mingkuala. Ni bajamunyo jenta lagi nyang ganye lutat kaduka haida ingat sabar bohati haida fikir buat manusia. Anak muda-muda dum di mudede wahai bohati tali aitika pergaulan bebas lepah dan ganye kudangon diglirap sama rada di jangan darah ka sabe-sabe wahai bohati di pubul desa ada api dadam rekan bohati ji dengar tali wajino masa nyawa keakibat akhlak kalbi wahai bohati nu cuba kira karena si darah yang muda bohati hana tajuk le bidang agama gaduh anaknya mana wamu dede doa binai pante han puta kira yang ladum tan baju lupa daganye alah bohati kunong narkoba pakan jiat menan rakan fikir batin ngon lahe hana tabina mulai ubit masa pun SD bid hana tabri bidang agama menyo akhlak rusak dum lahe tunte bohate bandum ka jumpa jino ayah butsah ne fikir generasi bulahe yang jroh etika adat ngan hukum ban mandum sare peingat bohati nyok anak muda lebih-lebih lam akhlak yang bijak kali benata fikir masa muda menyokon menanarakan bohati sedih bukoli han poda kira nyok masanya jino ada fikir anak bohati jo ba agama.